awuye uNkulunkulu wami two rand apple 2 rand 1 yeah rand yesilwana na uma kwenta lento yabo 1 rand ngifa abantu mina le ngishaya inkingo bathi kuvaliwe la emarket uvaleleni lapha silwana gogo ngoba phela ngikukela ngesihle ngisilamhla silwane ngoba ukhona la ekhaya yathi koloti ivaliwe awumani ube la emarket la isitolo uthengise bantu sekukhulu kuphi ke kwenta lokho gogo mina bengifanele gogo zama uvalele kusini la isitwana uvalele kusini nje emthandazweni gogo mina emthandazweni mina boye emthandazweni yesilwane boye yathina emthandazweni ngoba ngithume ukuthi ukota la mina ushaya isikhathi sami sekuyothandaza gogo ngavala mina ngilise masulumane gogo mina yesilwane kansomandiya yini wena ukuthi uyavala ngiyavala vele ngivalile ngihambe ngiyothandaza ngangise ngivulile kulungile tiphi ke thuna lethinto yesilwane lapha ngoba kuze abantu babone ukuthi kuyathengiswa uNkulunkulu akube nalenthinto bo anyanye silabo tamatisi emashibusi la gogo tingonikele ngathi esonzweni hayibo silwane nasu unikela ngale tinto usawuthi athi tele nomfaka nikele ngala nawo gogo mina ngifuna mangivala la ngihamba ngato le bangifele baza sibona bonani wena sitana ungathitho takho phela le tinto wona kusho banzi unikela ngale tinto lethu unikela gogo iBhayibheli yakhuluma lethi ngafika kuweni lambili ikhuluma bo ngafika kuweni lambili yesona awushaya ngathi uyiphanga kudla elabo yothanda zakho ulandzele into tama hamba ngiyocela ngikuthini mina uthena ubanika khona bo angifuni ukukhuluma nawe sitana hamba ulandzele into tama tonke ubuye nato la angibona ngilambile angiphanga kudla awumagama lawo gogo ngabona abantu kuphi esitana ngoba ngawalile nje na ungafuni ukuthola emakethe ngawalile angathi nasikolo bethivalwe la nathi sengiwafuna lama apple awuyike wafuna walanza kulolo banikile sawunika 100 rand ngithenga hey wena